ngo bungi imi kawang fai face na meng yok hatau anu nok sa da ong phai stems kawang fai direct ngau yok lo bu kai the sin separated us from God anu ka shi tui lung yang fai ma nok sa yandam yang fai ma kawang mabu imi sa ji lo lak ching na yam bu kai they begin to hide with the sinful heart we cannot praise God mong chang ma anu ma yang kawang da taman yop la yok lak kawang da mukti shiwa tam yok lak when the sin has filled their hearts they begin to hide imi sa ji kawang ta she bu tui lung nok sa ma kawang chung mai inang ba e mukti siwa yana ta yang fai mai kawang bu lo lak ching na yam bu today we need the restoration hatau cham sa anyo restoration reconcile redeem na meng lak ching na Jesus Christ ta ka tong ni do shon bu iliang yang ye bu ni good news Jesus Christ ta I kai nak si hatau kuba ka shi lung bu toi completely eradicate na meng lak ngwanang itang be mataman ching na wo do shi ai bu nunu shak shak bu ngau yi je ma e da shat bu tui ling yang I taman ching na ka dok ti ye hayang awien aw shin na Jesus Christ ta ching na lebu a yong wan ba a yan ye tambu ba shi ya la kai ten ye restoration do bu kai mula na do bai bu Jesus Christ ta mai bu kai Jesus Christ ta yan ye tambu kai ni sa ayan ala na meng tam tau bu da bai bu nganang e da kham hu bu chu dai nganang yop to hu bu chu dai nganang why Jesus Christ ta taman moila na yan the restoration pa da bu da e jam do bu da hatau continuation of sin hatau ano jama kada miang han ma Genesis ma atama if to talk yang hatau lakpu ba yiche bu kai it continues to deceive humanity generation ngai bu bai jam sa hatau ano ma yang bai ma imni hayim ba ma te la bu anyo cha da toi lang bu ano tu shau ma bu yang kadang hayang boy teman continuation of sin kada miang han Genesis chapter 6 verse 5 to 8 tau hatau ki ekaneng Genesis chapter 6 verses 5 to 8 kada nyuha anu ameng kadong nyu ma loi de ke sa hayang ema chudai mongchang ma tai bu jinda ameng sa yongwan pa nge hayang kada nyuha hangna kadong nyu ma leng yang pai no sa yongwan pa mongmeng hayang e mong shi ngai tau khai yongwan pa e kada nyuha au tau leng ngai kata hai yin mok le kempu hai wang awa sa tau kadong nyu ma tamlak hang chung ne iman leng ngai bu chung ne tau mong ye mai haboi noa yongwan ba se sau ma mong ha pu tau kawang ia kada nyuang ngai bu regret na meng bu e leng bu kada lan e le yongo tau atam cha da ngin pha yang la e na tam shi bu da tau mong bu ba ki yongo mai kada do mong shi ngai bu dia teman na chama bong bu sponsor na meng yang ang bu ka da teman da thank you shino ye hado ka da no mong shi tai bu dia hama ka wang e ayan pha bu ayan ka da lan e le ngai bu we share the image of God we share the kingdom of God hado la na ka wang yi tai da bu na meng ma hado la na ku ba ka shi e phe pet e yong bu toi lung bu na meng ma mong shi ngai la ka shu bu toi hado chung na yeng mo len bu ka wang ka dong ni du shon to wipe out, eradicate everything. Hayang po Noah, hayang Enoch sa kawang siya makaksu ngo bu jing na hadaw nok sa yendam yang ke. Teni teman lende bu abu apalan hebak ma englang sang fa ngo yang ke nang hebak ma Noah hebak kia. Tau hebak ma Noah hebak kia. Kawang yendan bu cia. Lende bu hebak awang yak ya fan ngo yang ke. Lende ke hayang boy the new has come. Hai tawa tau hadawa nang na chia tenyi noa na taman chia without generation we build the glory of God nang hai tau kaya taman noksa Jesus Christ ya hulak pa kia noa ta kawang sabsi lebu kia sabsi lebu kaya taman yandam bu chia let us ponder hadaw taman na teha anyo kawang ta kanbu taman kadalan kawang da ating lak pu noksa lan da kawang chan bu hange shi to a God fearing people his promise is this Genesis chapter 15 verse 5 mangonang he took him outside and said look up at the sky and count the stars
Abraham the kawang atanye kyang wang dang the lai do hadaw sana lan nge yang nang eok lak chia. If indeed you can count them, then he said to him, so shall your offspring be. Nang hadaw wang dang the lai yang sana lan eok pu na meng ma nang huyum hayum lan hadaw kingolak. Hadaw meaning hangai shi hadaw uncountable stars. Wang dang ma e yikumbu sana lan ngo nang hadaw chalia nang hayang nang huyum hayum chalun tamlak. Faith is before action. Ating lak pu hadaw man ngai ba mu taman ating lak pu kay. Ngoi kilak future glory jing na taman tingi ating lak pu kay. Abraham ating lak pu kay kawang nga e da moi man tam tege. Taman tingi ating lak to buda. Mani hong ni shanga saushi bu ke ni mo an lak o yinang haying lak o yinang saushi ya teng bu. Ja pa jing mo yinang bu. Tingi wang ngoi see at your rack nang ni ang bu de lai do apukan me yang. See at your shoe rack nang ya shom ang bu de lai do apukan me yang. Tisina kawang moi man bu yang o. Tisina kawang jamapong bu yang o. Because of our little faith. Temana aching ating lakto buda kawang tisin wang ngoi tam bu de lai do. Hadaw noksa Krista ya fan malung bu kay. Temanda wang ngoi tam bu. Kawang ngau ma ya fan yang ngopu noksa hadaw kia kawang no enang. Muk nginang kawang dating lakpula noksa hadaw atang dalay lakki no anbu. Kawang dating ilakpua ya som ya fan maangbu kawang tuisaw. Ya sanya li tui temana teman muk ngibu ngonang. Isaiah 6:9 menyan bua. Unrepentant family. Atam noksa kawang ngau chaya buyoy. Ngiya buy mongchang yeep. Kawang sisyo mapan na yepabu hadaw lanta kawang hangi ibu si. Be ever hearing but never understanding. Be ever seeing but never perceiving. Kawang ngau chainang hayang po daw singa yok. Maga kawang yasan yali tuilang bunginang hayang po daw perceive na meng yok hataw ya ayok hataw ta ating lakayok. Hang na kawang sisam amengi chan daw buda. Kawang sisam ida kumlak jiday daw buda. Ano mabu kay. When the sin has filled us, we began to run from God. Ano obe teman mong chang chudai maya bay teman kawang mabu yan lakhay kawang mabu ye ta lakhay relationship asaji broken. Why? Because the unrepentant hearts. Many people are spiritually sick. Tini hadaw mo katala na temana physical sick at temana shungok nang gyo shang tak ma para si tamul ha buyang. Silay bu na meng ma hadaw ki yoy chubu taway muli ha buyang. But we don't detect a spiritual sickness. Yaha tak teman yishung ok. Hang na yaha mamukman ep to buda. To know the spiritual sickness, you have to know God. Hayang yaha taka karung yu mabu muli kay may damnak chichi. Daway nang kawang shishaw ma cha fay ma cha anu ameng chan daw manakshi. Chow shi ameng daw manakshi. Hadaw yaha tak shishung oklak. Hadaw yaha tak kawang wintam bu na meng ma kawang mabu revelation. Nang kawang ngaw iya po apong itaw ngo bu ha. Ameng chan kawang shishaw ma ananyay bay bu na meng ma. Hadaw kaya nang te chuday pay damlak shing bu yaha pa damlak. Hang na hadaw kawang chuday ngonang. The word of God is the mind of God. Kawang ngawa kawang chuday kawang mongchang. Au heba au yin kawang ngaw ma ya fanya bay. Chuday wang ngoy tam nang gyo. Chuday chalon tam nang gyo. God is not a selfish God. Au yin ita ating lak ananyaya bay. Yishung ngobu shung tam buyang. Yamana ngobu mana tam buyang. Missionaries landalay daw. Pinlan landalay daw. Kawang hangshin yasan yali tuy lingdam bushi. Because of their repentant heart. Imana kawang shisham ananyaya. Ameng chana pay daw buda. Temana taibu chuday. Nicha tawa daw devotion mo taman social balance social yulan taman niche chimbu daw tamhanyang yupyang ge. Thought pattern kawang hadaw gi hawyang ge. Thought pattern below behavior. Thought pattern nang taibu chuday hadaw nang nyuingo wang lam ngai na tambu siya. Below is a behavior. Hadaw siya hawyang ge. Hawan tawa
Hado the bonder na menyange. Tawa amay tay bu na meng ma ayan na amay magkem la kaja. Nang ano tay bu na meng ma nang ayan na anu lam yu may ngola kaja. Your thought is a driver to your life. Tawa tay bu nang tay bu chudaya teman ayan drive na meng nang shebu yang. Hado yasan ya likawang hau bu yang. Hama tawa hang katay nang ge. Nang hang katay nang ge nang ayan jing na nang noksha jing na teman noksha jing na. Teman na tay bu chudaya teman yung wang lam ngay na tam nang ge shebu yang. Proverbs 23:7 mo nang game. As someone thinks within himself, so he is. Yoy hangi yoy mong mata ya hataw ki mo yoy ngo nang yoy ngo wang lama. Kawang mo taman chao shingi nang. God created us in His image to live Christ-centered life, but because of sin overpowered our lives, we don't use this freedom from God. Kawang yasanyali I libuma I ki leng bu ayen. Teman the chao shingo yang a freedom to enjoy life. Hayang po yoy, teman hataw freedom enjoy ni yemengo. Hataw freedom abu kan detay bushi. Kawang ngau kada shisha ngalok jing na wow bua. Hang na wow bushi. Kawang mun ma yob laka hang na yok bushi. Kawang mun ma noksa kadalan sepchim yang kay. Yob bu hebak ya hataw hang na yok bushi. Why? Where is your freedom? Where is the freedom of speech? Your freedom to express your thoughts. Abu kan tema abu shi hataw freedom ma. Kawang atama the freedom pa abu yang. Indian Constitution freedom tau bu. Hayang bu hataw freedom tau yang bu paino shmai shi kawang atama asong wan temu freedom pa abu. Chude lana tambu, chingmei mong chang pa tambu, kan bu mana tambu. Hayang bu hataw juan yok hang na. Our thoughts, check our thoughts, examine our thoughts. Yoy day bu chude tel check lay dau. Yoy kem yong bu lam yu de tok lay dau. Examine and analyze your thought pattern. Nang tay bu pattern na hang hiba lam yu mo nang ke. Hataw teman ayan kem yong tambu yang. Kawang ngau hataw nang ke. Teman au be Indian Constitution. Akam ye kau tapai nang article number 25 te lay ta ya pe. Article 21 following hayang bu 25 manyan bua. Universal Declarations of Human Rights. Teman dia around 1940s pangbama hadaw freedom universal rights declaration pabuyang. Hayang boy kawang in the beginning God created the heaven and earth. Kadam yang han kadok kada wang dang lengwan temu teman the freedom of pashi buda. Ano mayay daw buda. Ano teman the hadaw ki muk maunat tam daw buda teman kawang chishaw ma. Kawang the kamayok, kawang the tobo payok, kawang the yopayok. Hadaw the ano makan ma, and the sin give births. Hadaw ano nang malakpu yu chitaw malakpu yu it gives birth chib kay kawang ama. Hadaw generation after generation ano pu buyang, ano jana tam buyang. Hadaw jeng na teman Indian Constitution Article number 25 manyan buam. Universal Declaration of Human Rights, especially focus on housing, nok family the focus na meng bungon ang human rights. One of the rights relating to living, but the right is not displayed equally to humankind universally. Hadaw rights, housing, kung bukadok mga bukadala na nok ang olak bongbong shebu. Declaration pa yang onang gyo, article number 25, Indian Constitution ma. Hayang po Indian Constitution pa yefen ba taman India ya fandalay da u. India Delhi Dimapur mano taman ki nginang ke. Nok ginang ba street mashi bukay kadalana. Nok ginang pa pek na meng bukay kadalana. The original freedom of God. Hataw taman tamong anu mabulana tambua. Hataw bay ang yang kadok nyo mongolak nok no yinang bengo. Hataw hang nang obushi siya taman na laywanda. Materialism overpowered the greater God. Kadong nyo ma hakpu nang bua kawang pay overpowered na meng buyang. Nok po ba kawang ili ngay bu teman ayan na ipay pit iyong buyang. Hataw jing na kawang anyaw bu kindness, helping hand. Shipshi yipawak jamapong buyok. Nang bala na yung nang yinang bala na lansi yinang imbalanced life. Hang na. Why? Materialism overpowered the greater God. Tanya kan bu weng buyang, shipshi hau bu ma buyang. Kawang ngau de kadalan
tok ayong bukai kawang ngau pai pet ayong bukai hatau chingna tamana housing no equality inang nok ngolak ka no kadalan universally equal inang si inang ke taman Konyak kadalan no saji pek na meng yang ati mawor makem nang kyo nok ngonang ki mati pari ase khor ase property ase manu ko ito sto ka bisto ka mangina pera isudo why because of their laziness, because of the unrepentant heart. Iman ameng ichan daw buda, iman voili shokshe daw buda. Iman ka dong oyang pa ima, do work something there. Ka mo ka tuilang daw cha. Poverty ngoyang pa ima, do something out there instead of packing. Make use of the labor. Taman ayan na kawang shishaw ma, kada shishaw ma, kawang ngaw mo ibuki in your brown nang hataw mukma sweet jingay buda nang halak jitaw lak siya bukay. Easy life you cheja. Hayang berkada nyualan kawang payan bua. Hadau kia olo nya shema ngota buda. Ngo buki teu buki ngau buki ngota buda. Anu lamboi dau buda. Kawang payan bu. Kawang pay centered Christ centered asangwan the mutlung shi buda. Anu yeda tingi. Kadong yung makadalan ngolak nyoy yinang bu. Hadau ki nginang. Hadau kay ma Christ centered family is simply obeying what God teaches us. Agam na daw ihu buam. Krista ma ya fanyang anok sa leng bua kawang hangin nyaw hada winchay bude buyang not so big thing cha de chama pong to yen nang balanda nang ma ni ngo ma cha pha to yok yu sang bulanda chama pong to if you share the love of God nang kawang ken bu kawang pha bu moy man tam bu na meng ma taman nok sa chingmay mongolak Jesus Christ awang lampay ngolak hayang teman jengmay mongolak hayang buyoy when we look at many families hataw ki how boy kawang yup nok tatay buyang hayang boy hataw yup nok among diyong ba step makadalan chota how iman atiniek puching na taw menong taw yup nok among tong lakay kawang ngaw chay lak ching na hataw makawang asyang tambua many of us come to the church but don't go inside the church. Mabukada yup nok tapay nang ke hayang bu yaha mapay bu yinang. Mabukada lang sosyan nang ke hayang bu yaha mayisaw yisan. We don't go inside. Among dong daw munak si kawang ngaw chay lakay. Yaha matulang daw munak si kawang at amanda muiman falakay. Hadaw kay ma kana taibu Christian karamailan. At ting ba makawang pay sosyan lakching na. At ting ba makawang pay yafan bu nok sana meng lakching na. Kawang nga fay fenjang fay na taman ayun ngo hao sa jay damnang mulan ta kawang moy manchi. Amen. Krista ma yafan lingbu noksa atama yafan na meng yang kawang ngau yong maya nyaw tambu chine nang ayun de kawang yilak pa moy mansi yong mong maya nang hangi kawang ninga tambu hadaw taman de nyaw tam ya bay mùi lá na chai đi kỳ xe à tiếng lặng nắng sa à cơm bà tai đấm tuy đêm mà à không yo bà show lạc tao show mà tao yo pu ngamuk à kỳ ý lắc tuy đêm mà lóc lắc trên này hem ibu column tali mà nhật 387 à tao ép tan cái Tini teman pai jam se yopu hipakalak cina yopu ngamuk tawake tam han kene jama tini bu tai dem yopa wang bu yong maya kawang om bu pai so tam bu cina minyong bu pai yang yopa ni suba ma ngoi kelak hat mong hat nyunyi yalak hatau tai dem cina soko kung yak tui jem bu tai dem hatau cina om yopa Ana tini teman pai om yenang bu Reverend Pastor ma woi bu ma bu kiti atau tai dam om ngot nang iman ayen ching neo ana ta tai dam yong mai so yang yoy bu manok yama ana nok sa yama lai lak ching ne iman kem yong bu chong lam ching neo teman yo bu ma om ha sa atau yo bu ngam cham sa ya yang yo pa tai ba ep tau bu ne meng ma chăm say yong ha
thống như thuyền lên đó cho sinh ở ngôi nhà nó sao mà trên sơ phải e bao vang ya ta trên sơ ta lại yang e kia miệng ya sân pa la da chi sơ nang ma nghi la trên sơ nang với ba na trên ta miệng ya nang ao về ơi ang ta ta mong mây hay mong miệng bé y bay ta hoài ya y ta tình lo cơ y ngao mây cha ya Muốn là dùng ở tan cái chấm se yo bang yan ha sa tàu ibu ha tàu yo bunga mi kong kum bu ya yang chấm se yo pa Hallelujah hallelujah pa nang de yo pa bang bu na ta ta tam se me bu so ta mi na pa ba o pa yang Tini teman pai om yang nang pun keti om bulan cina kawan nanti nang imana yang tu show ma kawan nang om si dia buta dam kem dang wasa kawan nang alam boyang yu mai pumai nok yamba lei yi pumai nok mana kawan nang yang kau se acau pa yang kawan mana yang cina kawan nanti yang ada macam se boleh kelak hanya ni ya lak apa soko yak tu cembu atau tada mau kawan nang semai buka mana alam kau se Jauh bayang kawang nang ayasan yan ni nang ayu ayong kaya tamada ang buku oh jauh bayang kawang hubak nang ayan naman tini nang Jesus Christ na opo damo yang ini nang samay bukama lamboya pa yung jinasa na naminong kaya Jesus Christ naman na pa nayak pa sinong Hallelujah ba nanda menyong pa ng ongkang ayan kawang nang yayang sipsegaya tinyi naman yan tamang nanda menyong pa po ayo saya na tayo nung nangachaw yata mga tayo kay nagla hadli yun ma suba kong yakoy dyan ako acau pa yung kawang ang kawang yan kawang dakan na KBBB tadam ma calendar ma hanang obuki opa hacha ma wangyang nyit mongde yo punga mu khangi pa tumya pai hatama opa tumane nangde hataw yo punga mu ki apai bua nanga chai diki se ating lak nang opa hayang nanga chani klak se ating lak nang opa tenapo opa tawa taidum ya lak chine se tumane nangde yo pa wangbu cha phama cha se nang lam uyang nang ngau nyu ayong pai opa teman yaning kawang hataw ngawa tumane chai sa ya puni chibe teman mong ma anga opa noksa kawang nang ya puma nang libu mangolak cina se teman de cin dan nang nyawa tam pau se jauh bayang kawang tawa taidam semai pam so tam pun nang minyong payang Jesus Christ tam meyo pa nang mong iyo amen opa teman ye ye nok te